Ka Riboy Students Union hanin kesengi kata haka hendril terik kubenai jemang arajar arpuar kelala ban penhap perdano ia ke First Eastern Riboy Inter School Sports Meet arajar arpuar ia ke belas dang nadu ke South terik ban penkut pat haka hendril terik jong ubenai me arajar arpuar hamadan kur kelang boy rembong haka bahadu khatsan telik school kilawan bani simbenta haka nek school smith kibana katanya Riboy sepngi Kaseng hapok jingilam jong ba Amberlight Mashering ubri working president haka jingi simbentalang jong kidkhot kene keseng balang kilala ban penkut ia kene kejing penileka ia ki kena school kene kathany haka phok keping bat kejing pensa jingken mau bat kebala penlongru ia kejing ailat ki kena school bakin ya syat hadin kejing pendep ia baro kejing ilekai bat kumjuru ia kejing sam ni ki khusnam syakil jom Be close. Gini ya. Concentrate everyone. Ki nong sya khot sumba haba jing keren gila pon pau ye jing sukumen bagi samla rang ba kathany ki don ki bakum kine ki jingmut ban kentiu ye ki kami lekai na benta ki khana school kabalong ru hadin arsnem jong ke jing shong ying namar ke jing khang dam halor kepang covid-19 Henry hagane kasnem ke pementa ka jinglong jingman jong perthai kala ailat biang pat ye ki paj ba bat kum juru ye ki khana school ban beteng biang ban lech ki jeka pule bat ru ban lumlang na benta ki kami lekai bat kiwei Hak bajanmit jong ngi uba bantai dor lengdo ubri menteri ki kami lekai jong sorkar jela ulawan ban sakhi ya kene sports meet jong ki school kumu kongsan hak jingi don lang jong uba ngat lang dhar ubri MLA barim jong ko umroi constituency uba sam bor lang dingdo ubri vice president barim jong ko seng RPSU uba adaman baj lamare ubri samla wala penkre bhai lede ban aireng hak kene election MLA arjar arpulai sing dor bar thawan na ko umroi constituency ki nong ilam jong ko seng RBSU kirang ba sunong jong kathany kinong hikai school ki pai ba kibana keleng kibalawan ban sakhi yakane ka sports meet jong ki khana school kate kathany ka Kerdem Presbyterian Secondary School kalalong ka ladu ha ka mas drill nagaliang jong ki senior bat ka Bethany Secondary School pat na pedeng jong ki junior Haka March Paspat haka Kerdan ki junior ka Plilat Secondary School kalalong ka ladu bat ka Kerdem Presbyterian Secondary School haka Kerdan jong ki senior kum ka ladu ya ka best discipline la yora da ka Modern English School lum shopping boy rembong Marshering the flag bearer Wan Bishar Lamari and placard bearer Hunda Shishan Mukim. The crowd kindly give a huge round of applause for King of Kings Higher Secondary School. Under the commander of Wandapiang Marbanyang, flag bearer Haban Jok Karsono, and placard bearer Mbha Lang I Suchiang. Secondary School, grenade! Donghulu Presbyterian Secondary School is taking the salute under the commander of Damiban Roy Rabai, flag bearer Kirshan Bok Nongrum, and placard bearer Heavenly Jal.
Who was the best team of this past annual meet sports meet? Huh? Who were the best march past of this school's meet? Baru kita punya jawaban sampai ke baru. Dari kalian kejongan, ada dokumen lagi mensim jom jenis bentak. Samtam lagi mereka bertinang menilaikan. Lagi ia kecil penting, ia kecil syak kecil. Kadang announce image nantu bangsa ni prize. Lagi hendak lah ada music menconsolidate. Kinang habang penting macam. Hampir sibet kelawai ni kena madan kalau ngomong hampir so. Tambah you are ready for dancing again. Baru kita kuat manusia. Dengan ada mana manusia? Ini manusia yang sangat menarik. Kita yang kedua ada slogan berpau saya di sokongan nama kecil lekai OEP kedai kebahan menerah yang dimentoi dan mentah di kenas school kecil. Kecil lekai buat kecil boleh kedai banyak mereka. Macam apa orang lebih kendia? Bahawa sepo kiwai kimi pak, sabar jong dari India kami. Kenal bahawa sports isu kedai kiwai dan jingga kami belum important bah. Haka jingin berjongki. Kikam pun lek por beribadah di akademi le. Kikam pun lek por ke kami lekai boleh berfuri. Dan lagi ni di balance nomor ini pun kerja beli mungkin. Idol kam ya jinang dista idol kam bukan say ya diklu berpernah. You are the future, you are the bright future of our state. Alhamdulillah. Kini kita bangila balong bangin penet pusat, banginang hikai yaki, banginang guide yaki, banginang motivate yaki, bangin encourage yaki. Tambah, aku balong yaki. That is very important for us, being a school student. Remember, discipline is very important to all of us. Discipline is very important, but without discipline, you cannot achieve the goal. Jika namun kuat dalam disiplin, harus dilakukan. Dengan ini sisa kembali English nanti, bah, ini dalam disiplin. Dan minta harus senang ngidang, ya habis shock hop hari, Andre tang ini katukan ni ngelayu abang pulang yang school, but kumno kini kena kihat ibarat kijoni kipen kre. Andre kalau sisa kami ibun betul kata yang ini kinompet, bah kata ke standar, bah kata ke kipen kre. Kalau sisa kaba nila ano, bah nilala banyami mat umday kan hako district, but kata kongsan dari sebuah state level. Begini ki happy ibarat sisa kelati rasa kopong, but kadai sisa kajing anglur berkajing terang aslan tamu action ye kamyo ban pelong syu hukum gili gili leka dan rega da sokumen bar nagalian ka RBS yu kabalaban pelong ye kene ka program kadai sisa ka masuban I play pido pi ye kene ka lenti pi ye kene ka senja umno ban wanra lang haju berpelong ban wewer di school baru nama dalam undan participant undan kita participate karena bentar mereka ke sport meet nampai dengan yang kejongan amron menang subun karena itang kejing kentu confirm ye pergi ke school ba hinlang iban kroy iban step hak pule hak buti ba hinlang ro iban kroy iban step hak sport nang ni sukma. Gomong niya hari seni, lalong ke seni ke bajok, lalong ke seni ke bapo ke baping, lalong ro ke seni ke bapengi. Yang disamla di kena school jong ni, agak extend riboh ke jong ni. Kalau ngaba, bersengau sang kalau ngaba penkemen. Yang ni kita ngaba, habang iyo pergi kon samla di kon ke jong ni, dia songsit dia sosang agak di seni. Takum bala keren ki lomba smart. Ka sport hari di sini. Kam dai so kum ka por menswa. Kadai tang ka sport kilometer. Hari di sini minta ka sport kana long ka business. Kino ki badan ka sap
badan ke thong ino ke badan ke telen lada pi trai sitom lada pi pendon kam hok ika kala ban ra ya galawai jong ko long yeng long sem le jong pi kala ro ban ra ya ke nam ya ke burung jong ke senong ke thau jong ke district jong ke state hingga jong ni barak kawai. Manusha Francisco Supai. Second, Ibala Pula Rambai. And third, three best girls from the sub-junior category. Captain of the team will come to take the prize. Captain of the team, please.